Đorđe, izvoli sidi, pročakolit ćemo par minuta. Znaš mi kako mu je bilo? Nisam ti objasnio, kad ja zovem svog gosta iznenađenja, onda ti moraš igrati ulogu voditelja i sad ti njemu postaviti pitanje, on će ti odgovarati. Šta ću ja stavno bežu, koji smo malo sira iz maslinu koju, viš da me počelo nositi ovi sok od grada. Trebamo pitati Đorđija, kako je, pazim stvar, ja sam ti rekao da je meni sa svima bilo super, znaš? A kako je njima bilo s menom, to je skroz drugi par postoji. Uj, zabavno, naravno. Ne moraš me falit, molit ću lijepo, ne moraš me falit, to nije u redu. Mislim, pazi jednu stvar, šta sam ja njemu svašta činija? Čak sam te, šta sam rekao, u Olimpiji, to je bilo nama. Šta? Kad sam izašao vanka i rekao sam, dame i gospodo, nova godina, Hotel Olimpija, Vodice, krcato svita se, Imperijal, svita milijardu, toalete, sve, ja izašao vanka i govorim, dame i gospodo, a sada Đorđi Peruzović izvodi Stoj na glavi! Đoko me gledao. I maka se spogledao, govorim, dobro, kad neće Đoko, ja na bubnjarsku stolicu, kako se ona vrti, i zavrtilo mi se i priko tonova. To je bilo, ajme, meni majko. Onda možeš misliš šta, kako je bilo. Nije bilo lako, ali u Livnu je bila jedna anegdota. Livna anegdota je bilo najprije, ja sam ušao u hotelsku sobu, imali smo hotel Livno, dobra soba i tako dalje. Dinara, pardon. I vidim dole na pisonu jedan veliki masni krug. Ja zovem čovjeka koji je zadužen, šta je ovo? A on kaže, to je neki šofer, kaže, rastavlja getribu, malo prije, kaže, prije vas, kaže. U sobu je donija motor, rastavlja van kad zima bi. Ekskluzivni doček Nove Godine. Prosti, Ekskluzivni, a tako je. I ujutro, pazi, doručak ujutro, to ja moram ispričati, ujutro doručak i, ili ne, ručak je, nije bitno, ručak i za ručak, sve imamo mi ručak, ali svak hoće nešto ekstra. I sad je ovi, ne znam, ovi naručaju mole biftek i jaje. Ja kažem, dajte mi jedno jaje, bacite gore. Bacite jedno jaje, ovi je uzeo ovo, ovi je uzeo ono i na kraju konobar dolazi, kad je bilo sve skupa i mogu ja naplati, ja iđem kući, vi ostanite tu, šta ste imali, imate ovako, vi imate mirindu, vi koktu, Đorđe ima jedno jaje. I tako da, eto, to je. A mi nismo dotad znali da on ima jedno jaje. Misliš dotad? Dotad nismo znali. Nastavit ćemo pričat da vidimo kako je, ima jednu komunikaciju Čubi na Splitskom festivalu. Ovo je žiri, kad bi pogledali ovo, Josipe, vi znate ko sam ja, razumijete, ovo nije nikad bilo ovako, ovo je meni, kad bi ja priko veze moga malo zapiva, pusti, digni gori, razumiješ da ljudima čreva izgleda to, ja sam vodi, igrao sam vaterpolo, vodi sam prije ovi voditelji. Mu nije bilo ovako, izašla bi Jasmina, Nikić, razumiješ li me, lipo, evo na Đorđi, kad smo Đorđi i ja svirali, klesali su nam plakate, ovega se siđaš u Kairo, razumiješ, nije bilo papirusa tamo piva. Đorđe, ovdje si bija ultra mlad, ovo je koja godina recimo? Ono bilo je tako 70. Evo da vidimo faze životne Đorđe Peruzovića u kratkom jednom izvješću na ovu pismu. Dakle, ovo je Luksera druge godine, onda ćemo vidjeti da je perspektiva 80. isto pjasni sa Marčanom. Ali nikad nije ima sreće spominjati, ovi smo bili u džasu. Evo, da, tako je. Ovdje si bio ja, da. Moram. A vidiš kako se upazamo? Tempo iša gori, kako je? Pa je? Ovdje pari dajmo do nja. Godine kad je bilo popila, to se dolazilo gledat. Tako je. Bija to Đorđe, Mišo, da su ljudi ovako gledali, ono.
vidit nekoga ko piva, to ti je to. Danas snimiš porni i cepit moj piva. Đorđe, ovako gledaš moje stare slike, reci mi, jel te one znaju flešat natrag? Ili jednostavno ne okrećeš se puno prema nazad? Pa već se naučio na to, ali sad imaš sve na internetu, možeš gledati ono, stvarno puno tih spotova i tako. Ima crnkinja, Kakav je Čubika bubnjar, ali ono iskreno, s tvoje strane super, kako ima mota strašno, osim toga ima toliko zabavan da kad bi se okrenio počeo bi se smijati, ne bi mogao pio, znaš. Kad smo mu škripljali, ima je, među prvima neke razglase, ima je oni Bose, kao si ti donijan, to niko nije, ali prije toga su bili oni Hal ili Eho, je bio na traku, znaš. I onda bi ti ostalo onako mjesec dana, cijeli repertoar na to snimljen, na traku, razumiješ, ti počneš pivat, ne znam, Yesterday, a čuješ ovamo, more, ono iza u pozadini. Da. I can dobro, skoro, ali uglavnom sve tu traka se stalno provjeravala i onda bi mu, a to je Leso i ja smo ti, on krene, dobro večer, dragi prijatelji, tamo mi činimo, sad on sve što je ovo, i gledam. Profesionala smeta ga, sad pogleda mene, ja ništa, a tamo Leso. Nastavi. Hajme, ali on je ima još luđega bubnjara od mene, ima Mamića, Mamić je luđi od mene. Mamić i Stavros, ne? A i Stavros. Stavros je nešto je grinta iza, on bi pjevao, recimo, kad ja ne bi pjevao i tako dalje, poslije mi je rekao, znaš, ja sam puno naučio od tebi gledajući te, kako radiš, jel? Đorđi, ti trenuci u Rusiji, kako vam je to izgledalo? Znam da si punija te ruske on je... Ti si bio tamo stvarno, da molite samo 2 minute, minutu, 2, o tim svojim detaljima ruske karijere. Slušaj, bio sam 10 puta, po 80 koncerata, znači 800 koncerata samo u Rusiji. To su bili velike sale i do 30-40 tisuća ljudi. Ali bilo mi je jako ugodno, ali moram sad jednu anegdotu na račun tih velikih sala i puno gledatelja, odnosno posjetitelja. Imaš još putovanje, kako, nije to... Da, to su putovanja... Slećeš na trup, kokoše unutra. Da. Iz Gruzije nose spizu, kokoše, svi su sa šubarama na glavi i tako. Uglavnom Eko aviokompanija. Da. Slušaj, bili su mali avioni, a rep je činio ovako, iza nas. Znaš ono. Ali moram... U repu je bila pilotska kabina. Ne, pazi, ne. Mi smo imali toliko stvari, nosili instrumente i kofere, da avion kad bi se podigao ne bi se mogao ispraviti, nego letija bi ovako. A motori su radili... Onda bi Mateo prenosio kofere iz zadnjeg dijela u prvi dio da se avion izravnao. I onda bi šofer, odnosno pilot, rekao, hoćemo odnevno na ručak, jer smo sami bili u avionu. Onda bi se spustili u Almatu, ručali i onda krenuli dalje. U ekskluziju. Ali moram ispričati, apropo ovoga, imao sam stvarno u svojoj karijeri puno nastupa pred masu gledatelja, ali jedan put u Istri mi se dogodilo, bilo je zima dosta i došla je samo jedna žena na koncert. I stoji i gleda, ja kao pravi profesionalac, ja ga ne moram odraditi, plaćam se za to, moram odraditi. Pivam. Kada je došlo između 2 pjesme, ona kaže, gospod Peruzoviću, kad ćete vi završiti, moram pomesti salu. Čak je i to doživao zvijezda. Inače, statić. Hvala lijepa Đorđu Peruzoviću, jedan velik aplauz za našu glazbenu legendu, Đorđe moj. Vidimo se mi još, hvala ti otac. Zadovoljstvo.